Il-kisbiet ta' negozji Maltin u dawk ibbażati f'Malta fuq livell internazzjonali kienu mfakra fit-tieni edizzjoni tal-Malta International Business Awards, organizzata minn Trade Malta. B'kollox 6 kumpaniji kienu rikonoxxuti f'7 kategoriji. Ir-rebbieħa tal-aqwa kumpanija fl-esportazzjoni fis-swieq barranin kienet Aqua Biotech Group. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Shane Hunter spjega kif dan ir-rikonoxximent jippremja ħidma sfiqa li tmur lura meta twaqfet il-kumpanija f'pajjiżna 21 sena ilu. It's a fantastic recognition of all my colleagues' work. So, there's more than 100 people in our company all over the world that have contributed towards building this company. There's 75 of us based in Malta. Il-kumpanija tispeċjalizza f'soluzzjonijiet bit-teknoloġija fil-qasam tal-akwakultura. Fost l-oħrajn il-kumpanija żviluppat prototip ta' fish farm fuq l-art minflok fil-baħar. Hunter spjega li l-kumpanija għandha preżenza fl-Ewropa, fl-Asja, il-Vant Nofsani u fl-aħħar snin bdiet temraħ ukoll fl-Afrika. Qed ħares biex iżżid 20 ħaddiem ieħor kif ukoll tkabbar il-kwartieri tagħha f'pajjiżna. We've also started branching out in Africa. We've done projects now in Kenya, Uganda. We've started doing consultancy works as well in other countries like Zambia and Tanzania. In Asia, we're also gaining a lot of traction now. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela faħħar l-ambizzjoni u l-kuraġġ tal-imprenditori Maltin fuq livell dinji u spjega li Malta qed ħares lejn l-Afrika bħala sieħeb kummerċjali. Qed nippruvaw li għas-sena d-dieħla nagħmlu daqsxejn fokus partikolari fuq il-kontinent Afrikan, mod partikolari ċertu pajjiżi li huma fis-Sab-Sahara tal-Afrika huma swieq interessanti ħafna, huma swieq fejn joffru opportunitajiet, u allura qed inħajru lill-aktar businesses li huma bbażati hawn Malta biex ma jaqtgħux qalbu. Spjega wkoll li qed jiżdiedu l-opportunitajiet għan-negozji Maltin barra minn xtutna, anke bl-impenn li mis-sena d-dieħla jiġu ngaġġati aġenti kummerċjali ma' missjonijiet diplomatiċi biex jixprunaw opportunitajiet għan-negozji Maltin madwar id-dinja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.